مەسعود عەزیزیە کە یەکێکە لە هونەرمەندە زۆر دیارەکان خاوەنی چەندین بەرهەمە بە تایبەتی زۆرێک لە بەرهەمەکانی لەگەڵ گروپی ڕاستاک ئەنجام داوە و چەندین دوێتی هەیە و هەروەها بەشداری چەندین کۆنسێرت و چەندین کۆنسێرتی لەگەڵ چەندین گروپی بەناوبانگ سازداوە و لە ئێستادا ئەم هونەرمەندە لە ڕێگەی پامێکی تایبەتیەوە بۆ پرۆگرامی کورسات مەگەزین باز لە نوێترین بەرهەمی هونەری خۆیەکات. سلام و عرض ادب خدمت بینەرەی تلویزیون کورسات برنامه کورد مگزین. فرا خوشحالم که امرو لرگه تلویزیون کورسات یا کلیپ جدید و اسم کالهول تماشا کن. کالهول لساخته برای عزیز محمد رضا کرمزاده است و شعر رنگین دکتر بهروز یاسمی. لبوار تصویری شو کارگل اتلیه بیان و گروه آرایشی یانیست. بس لسر او کیمن. نسل جدید کرماشا، گنجیل کرماشا، لرگه سوشال مدیا و امکانات دست پیدا کردنه که یک نسل هویت خواب و هانشون هویت فرهنگی خویم و این مسئله کریم نوع کلیپا بخش لبخش فرهنگی لباس کردی، کراس کردی و تصویر بکشیمن که اوانیش بزانن که خواهونش گنجینه گورگن. امیدوارم که خوش دام بدن و پالپشتی تلویزیون کورساتیش تشکر کنم. ای کالهوله هفده سالانه فرشته بخته کرد مالانه ای ابرو پیانه ای دم شوقانه دو وجی برو دو وجی کنه ای گردن برزه ای بجان شوره لجیر و خنو لجیر و نوره سخمه سکد موزای سوز و سورانی کنه کلپوسه دورای دورانی دوردی فرسن دال نوقه دنیا داست لبار یه زرد بیه زوف لولاوی خسیه و شانا شکرانم پید بود کسر مزانا کوی گردنی کفتی اوده شکرانم پید بود بینای بان سر شکرانم پید بود بینای بان سر